Ndongo yaka kaunti ya Masako Mwandu Joyce Kamene wa Kasimbini waelezea kumako kwake nekiko kila kinatoyo muthenyani wa sabasaba musini wa idobi cha uwani ulokona nitwe na ndo matesikie maitumia ngali muthemba wa Subaru ainene achathini kimwe cha mathiko kuya matungulu Kasimbini wa weta kana bena bata atongo ikwithukicia enenthi na muno amuika lamethitwe maisukume ya silikali maunduni kibathukani. Boniface Mwandu Joyce Kamene Kasimbini ne kuya matungulu watakana nundu wa kuthatia kuona enenthi na muno amuika mayuwa wa vate kithimo kana vate na itumi mbeanu aiwetakana vena vata wa atongo ikwikala nthi na kuzise vala mathina la maumelele na kulindanga maima la maende na kweta ivo na kio kingi kwi nthi na Kenya nethi yene kulie kevo netito knowledge ya Subaru 10 of them na ikaenda asiuwaite kiholela. It is disgusting. We only need to pray. I will not need to incite anybody to Ikalendi terrorism. Where did the rain start beating us? Nondo wameongea, vijana waliongea, na toi asiati solve problemi na kukito ukunika. Wakuneka mwaki noe makwaka na kanandu ya kana. Ende na ulesakana nonginya muika manewo uthasio kana enenthi onthe kunewa mwanya ukoso wa silikali na kuota kula kwina mathina nenge kunewa utheiwa uthukumi vate kumasia kwithwa nthi ya Kenya ya vata tutabisekela menda na imenda transparency and accountability. I am a leader and I know that is deserving. And mwenenthi na nengwe nondo the country belongs to the people. Na ivye tikitito nengwa powers ni mwenenthi nikenda tiungame position ini na tilidhuko mwenenthi. It is simple as clear. Eneseti ina thingi, we need our country and we need our country in order. Na nyenengwa na balasia na ibikie siasa 2027 dibika. Na kwa nenesi teyenda iwa kwa overthrow, teyenda iwa kwa unomba katedhukesie na tedhukesie dhina ula wevo aiwetakana utumiwe ilovia na ulusanini maundu ala mailite ithukiwe muno kwithwa mwetete kiuyu kingi nthi na utongoi na matonya uvingi sa uthukumi kwi mwene nthi na especially accountability na corruption na maundu ala mekwikwa withietika ala mekuete paita kwa mwene nthi ti vaita nambio kwa kanumba nekenda numba isu itu benefiti nondo nengo kwata ma contracts manene na nengo kwata mbesa ite kaiti ya bandi. This is vanity of vanities. Na until we understand that nyene se power corrupts na we so mekwata utekuelewanesa it corrupts absolutely. Thino na inu akiwetakana mathina la mekumbilite nthino ya Kenya no nginya mamanthi wa usungi wa kutua na muno wa nyawa ilovia nthino uthukumi kweka uvia mwene nthi maunduni makoti na kumantha mawia kwea muika. Let us pray for us. Nyene mwewe ndinethi exonerate wo nyene ikia nundu nene nonie maandika na matu emokite mbunge na taiye musele angu ni mwata mathukiye maya musele muthimusu. It was last year na wakisema wanafanya. There is nothing that will stop 3 million youth mistreating mayenda ikala state house ine ya maikala mukowa ala mukowa na alange mailikabo and God forbid nondo we should not head that side. Kaundini ya Masako matungulu nyeni tawaboni Mutisia